amacupa twegura inyandiko. 89 November 27th, I can never forget the day. Uyu ni General Salim Saleh cyangwa se General SS, izina kunze kwitwa n'abo barwananye urugamba mu myaka yo hambere. He mentioned my name, General SS. That's how I call him Daudi, he calls me SS. Nubu ni umugabo ufite icyubahiro n'igitinyiro gihambaye muri Uganda. Salim Saleh is from what we call deep state. Salim Saleh aturuka mu cyo twita deep state. Ni abantu usanga baba bagenzura ubutegetsi kandi yari umuyobozi mukuru mu gisirikare wo muri ayo mapeti yo hejuru. Big ranks. Nitwa Oscar Dushime. General SS ni indwanyi yajagajaza amashyamba menshi kuva muri Tanzania ukagaruka mu bice bya Uganda nka Kamwenge, Rucere n'ahandi kugerageza Kampala mu murwa mukuru. We ubwe avuga ko asobanukiwe neza icyitwa intambara za kinyeshyamba n'udutero shuma. For me, I'm a guerrilla commander who has fought all those small. Njye ndi umuyobozi w'intambara za kinyeshyamba warwanya izo ntambara zose ntoya za kinyeshyamba, ibitero bitandukanye, ambushi, udutero shuma, mbese intambara zo ku butaka. Infantry work. Muri politiki n'igisirikare bya Uganda, izina ribanza buri mugande wese azi neza ni Yoweri Kaguta Museveni. Ibyo nta makazi birimo, ahubwo wenda usanga abantu bajya impaka kuba bamukurikira. Aha rero avugwa benshi. Iyo abantu bararanganya amaso bareba umuntu wa nyawe ukurikira Museveni mu mbaraga n'icyubahiro muri Uganda mu buryo busa n'ubufite ishingiro, abenshi batunga urutoki ku muhungu we General Muhozi Kainerugaba bakunze kwita MK, usanzwe ari n'umujyanama we. Ariko nyamara siko biri, kuko ahubwo ngababizi neza basobanukiye neza ibya Museveni n'ubutegetsi bwe, bagaragaza ko umukurikira mu bubasha n'imbaraga muri Uganda ari murumuna we bavukana mu ndimwe, umurwanyi w'icyamamare, ndavuga General Salim Saleh, ku mpamvu ugiye kumvira muri iki kiganiro. Uyu General SS yabaye iruhande rwa mukuru we kuva mu ntambara yo kubohora Uganda kugerageze ku butegetsi, umugabo wanakoranye ikiganza ku kindi na General Fred Gisa Rwigema ndetse yewe na Major General Paul Kagame, Perezida w'u Rwanda. Iyo gusobanura iby'urugamba yarwanye, uhita wumva neza ko ipeti rya General n'imidari myinshi ya gisirikare itatse ku mpuzankano ye y'akazi atabitoraguye, ahubwo ko yabikoreye. But everybody knows where he's supposed to go at what time. But like all battle. Uyu mugabo muremure w'ibigango rwose, uretse kuba ari umunyacyubahiro unatinyitse, ariko ubusanzwe aranasabana ndetse mu mbwirwaruhame ameze nyinshi, mu ijwi riba rituje rwose, avuga yitonze nta kimwirukansa, aranatebya cyane. That one has been biting him all the time, but now you have it, so how does it feel? I don't know. Uretse bya politike n'igisirikare, Saleh ngo ni umwe mu bashoramari ndetse n'abahirwe bakomeye cyane muri Uganda, aho imari ye ngakunze kuyishora mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yiganjemo zahabu, kugira kampani zigenga zicunga umutekano ndetse n'ubutaka bunini cyane agurisha akanakodesha. Ni byinshi inyandiko z'amateka zivuga kuri uyu mugabo, ariko ikindi cy'ingenzi cyane ukwiye kumenya, uriya ngo abaturage ba Uganda bafata Salim Saleh nk'uko abakristo bafata Yesu. Uti gute? Nk'uko Yesu afatwa nk'ikiraro gihuza Imana n'abantu, neza neza ngo ni nako bimeze kuri uyu murumuna wa Museveni. Abagande bamufata nk'ikiraro kibahuza na Perezida Museveni. Mu yandi magambo, ntaho ujya kwa Museveni atamujyanye. Many people think that abantu benshi batekereza ko inzira yonyine yoroshye cyane yo kugera kuri perezida ari ukunyura kuri Salim Saleh. Kubera ko biragoye cyane kugera kuri Perezida Museveni ako kanyuze kuri State House. Direct through State House. State House of Uganda ni kibiro bya Perezida wa Uganda byitwa. Ni nka village urugwiro y'inka. Salim Saleh afite inkuru nyinshi zo kumubaraho kandi nta handi yizeweho kuzumvira uretse hano uri nonaha. Wageze kuri Rwanda Today, aho ibidasobanutse bisobanurirwa. Nitwa Oscar Dushime, nguhaye ikaze. Gusa ntiwigeze utsinda imyaka yanjye. Uribuka ko njyewe nagize inyenyeri enye mfite imyaka 46, ariko wowe nkeka ko ugize inyenyeri enye ufite imyaka 48, ugura inyuma yanjye y'imyaka 2.
And I think you have become a foster when you are 48, so you are 2 years a bit late. Become a foster when you are 48, so you are 2 years a bit late. Inyandiko zimwe zigaragaza ko ubundi General Salim Saleh avuka sumubyara Amos Kaguta ari nawe se wa Museveni ngo yamwise Caleb akandwanaho. Yabonye izuba ku itariki ya 14 z'ukwa mbere mu 1960. Gusa nyuma kubera intambara Caleb akandwanaho yafashe izina ry'intambara hari ryo Salim Saleh riba ari naryo ryamenyekanye cyane kurusha andi yose yaba yaragize. Iri ni naryo nanjye ndi bukoreshe muri iki kiganiro. Salim Saleh ni muto cyane kuri Museveni kuko amurusha imyaka 16 yose. Gusa nubwo ari muto bihagije ariko agarukwaho nk'umwe mu bafite umwanya wihariye mu byo Museveni yagezeho byose. Ibyo rwose nta wabica ku ruhande. Ku myaka 16 yonyine y'amavuko ubwo hari mu mwaka w'1976 nibwo General Salim Saleh yataye ishuri aho yigaga mu ishuri ryisumbuye rya Kako Secondary School riherereye mu gace ka Masaka muri Uganda. Asanga mukuru we Yoweri Kaguta Museveni wari uri muri Tanzania aho yari yarahungiye ubutegetsi bw'umunyagitugu Idi Amin Dada. Aha yari yarashinze umutwe w'abarwanyi bari bariyemeje guhangana n'ubutegetsi bwa Idi Amin Dada paka babuhiritse. Uyu mutwe Museveni yari yarashinze yari yarawise Front for National Salvation Fronosa, nawo wamenyekanye bikomeye mu ntambara zo kurwanya Idi Amin Dada. Uwo niho Salim Saleh yahise yinjiramo. Aho rero niho Salim Saleh yahuriye na General Major Fred Gisa Rwigema. Aba bombi barabarwanye muri Fronosa. Muri uyu mutwe niho yanafatiye izina Salim Saleh. Uyu mugabo yari umurwanyi ukomeye cyane utavugirwamo ku rugamba, utagira ubwoba na gato, utabaza byinshi uretse kugera ku ntsinzi yifuza. Ni umunyamurava w'igitangaza, umwe mu bagize uruhare mu kubohora Uganda mu buryo bwuzuye. Saleh ari kumwe na General Museveni mu 1978 na Fronosa ye bahujwe n'abandi barwanyi baramba twitandukanye yarwanyaga Idi Amin Dada, bahurizwa mu mutwe witwa Uganda National Liberation Army UNLA wari uyobowe na Milton Obote. Iyi mpuzamitwe ya UNLA kufasha bwa Perezida wa Tanzania Mzee Julius Nyerere niyo yafatanije n'igisirikare cya Tanzania mu ntambara yo guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada, ndetse bigerwaho mu kwezi kwa kane ku 1979 ubutegetsi bwa Idi Amin burahirikwa nawe arahunga, maze Milton Obote yisubiza ubutegetsi yari yaravanweho mu 1971. Nyuma yo gufata ubutegetsi muri Uganda, Milton Obote yabaye perezida, noneho Museveni aba minisitiri w'ingabo. Icyo gihe General Salim Saleh we yahindutse umusirikare usanzwe wa Uganda kimwe n'abandi barwanyi ba Fronosa. Icyo gihe mukuru we Museveni yamugize umuyobozi w'itsinda rya gisirikare Platoon mu karere ka Moroto. Gusa ibintu ntibyakomeje kugenda neza kuko mu mwaka w'1980 ukwezi kwa buki kwa Obote na Museveni kwarangiriye aho umubano wabo urangirika bikomeye, birangira byerekeje ku gushwana kwabo mu buryo bweruye. Abagabo bombi barashwanye bikomeye kugeza ubwo abasirikare ba Obote bafashe Museveni bashaka kumwivugana, ubwo yari kumwe n'umugore we Janet Museveni ndetse n'umuhungu we General MK cyangwa se Muhozi Kainerugaba. Gusa ariko icyo gihe birasa naho Imana yari itaramukura amaboko kuko abasirikare bari bayobowe na murumuna we General Salim Saleh barimo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame na General Major Fred Gisa Rwigema batabaye umuryango wa Museveni ntiwagira icyuba, ku buryo icyo gikorwa cya General Salim Saleh n'abasirikare bari kumwe nawe kiri mu byazamuye izina rye mu buryo buhambaye ndetse aranabyiturwa. Byose byabaye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 mu 1980 ubwo Yoweri Kaguta Museveni wari kumwe n'umugore we Janet Museveni ndetse n'umuhungu wabo Muhozi Kainerugaba ubwo bari mu modoka bahagaritswe n'igisirikare cya Milton Obote ahitwa Kireka. Bakibafata bahise babata muri yombi mu gihe bari bategereje amabwiriza yo kubica, ariko atinda gutangwa kuko kwica Museveni hari itegeko ryari gutangwa n'abasirikare bakuru. Icyo gihe Salim Saleh yamenye amakuru y'uko mukuru we Museveni n'umuryango we bafashwe kandi abasirikare bakaba barendaga kubambura ubuzima. Atazuyaje mu buryo bwihuse, Salim Saleh nta kundi gutinda yahise ayobora abasirikare bakuru bari inkoramutima za Yoweri Kaguta Museveni bajya kubabohoza ndetse banabigeraho. Nkuko nabikubwiye, mu babohoje umuryango wa Museveni harimo abanyarwanda babiri aribo Perezida Paul Kagame ndetse na General Major Fred Gisa Rwigema. Iyi nkuru ntago yagarutsweho cyane, ariko Museveni n'umuryango we ntibigeze bibagirwa igikorwa cy'abagabo cyayobowe na murumuna we.
mu gitabo Jeannette Museveni yanditse ku buzima bwe muri 2011 akacyita My Life Story, yagarutse ku buryo abasirikare bamutabaranye n'umuryango we ndetse yewe na Perezida Museveni ubwe nawe yabivuzeho mu gitabo cye yise Sowing the Mustard Seed cyo mu 1997 ndetse n'ejo bundi rwose tariki ya 24 z'ukwa 4 2022 ubwo Perezida Kagame yitabiraga ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 48 y'amavuko ya General Muhozi. Perezida Museveni yongeye kubigarukaho amushimira ndetse anakomoza ku buryo Perezida Kagame na Salim Saleh bamutabaye. Nyuma yo gutabara umuryango wa Museveni, Salim Saleh ntago byamuguye amahoro ko yaje gufatwa arafungwa ku buryo intambara mukuru yatangije mu kwezi kwa kabiri kw'igihumbi 1981 Salim Saleh atari mu basirikare bayitangije, kuko n'ubu yurungurutse ku rutonde rw'abatangije igitero ku kigo cya Kabamba Police Academy tariki ya 6 z'ukwa kabiri mu 1981 nta zina Salim Saleh usangamo. Gusa nyuma y'intambara itangiye, Salim Saleh yabashije gutoroka aho yari afungiye asanga mukuru we mu birindiro bye bikuru byarahitwa Luwero. Aha Luwero hamenyekanye ku izina rya Luwero Triangle, aho General Museveni yayoboreye urugamba rwamugejeje ku butegetsi mu ntambara yo gukura ubutegetsi bwa Milton Obote yiswe Uganda Bush War. Mu ishyamba, Salim Saleh naho mu bigango n'ubunararibonye bwe mu ntambara yafashije NRA ya Museveni kugera ku ntsinzi nyinshi za gisirikare zatumye atsinda intambara. Muri uru rugamba, General Salim Saleh yabaye uw'ingenzi cyane ku buryo n'igice cya nyuma cy'urugamba rwo kubohora Uganda cyo kwinjira no gufata umujyi wa Kampala tariki ya 26 z'ukwa mbere mu 1986 ari General Salim Saleh ubwe wakiyoboye maze umujyi wa Kampala urafatwa. Icyo gihe byashyize akadomo ku butegetsi bwa Tito Okello ndetse bigeza Perezida Museveni ku butegetsi yacigatije ukuboko kwe kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Nyuma yo kubohora Uganda, Salim Saleh yahise azamuka cyane mu ntera ajya mu basirikare bakuru iruhande rw'umuvandimwe we wari umaze kuba perezida, maze akomeza gukora inshingano ze nk'umuyobozi wa gisirikare. Aha yahise ahabwa inshingano zo kuyobora diviziyo ya gisirikare y'ingabo za leta ya Uganda zarwaniraga mu bice by'amajyaruguru ya Uganda, aho zakomeje guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yashibutse ku ngabo za Okello zatsinzwe, zari ziganjemo abo mu bwoko bw'aba Acholi bari bashyigikiye Tito Okello. Mu mwaka w'1987 General Salim Saleh yasimbuye General Eli Tumwine umwerutse kwitaba Imana, amusimbuye ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Uyu ni umwanya yabayeho kugeza mu 1989 ubwo yavanwaga kuri uwo mwanya na mukuru we Perezida Museveni nyuma y'ibirego byinshi bijyanye na ruswa yashinjwaga. Kuva muri uwo mwaka w'1990 yagizwe umugaba w'inkeragutabara, aho yahawe inshingano zo kwita ku basirikare barwanya intambara ya Uganda Bush War yagejeje Museveni ku butegetsi. Uyu ni umwanya yabayeho kugeza muri 2001. Hagati ariko mu mwaka w'1996 mukuru we Perezida Museveni yamugize umujyanama wihariye mu bijyanye n'umutekano, aho ni mu gihe Uganda yari yinjiye mu bihe by'intambara zo muri Kongo. Uyu ni umwanya yabayeho kugeza mu 1998. Mu mwaka w'1998 General Salim Saleh yeguye kuri uyu mwanya nyuma nanone y'ibirego byinshi byamushinjwe byari bishingiye kuri kompanyi yitwa Greenland Investment yari abereye umunyamigabane mukuru, ubwo akaba ari we wari ufitemo imigabane myinshi. Iyi kompanyi ya Greenland Investment yashinjwaga ko yari imikoresha indi company yo muri Malaysia yitwa Westmont mu kugura imigabane ya banki yo muri Uganda yitwa Uganda Commercial Bank. Gusa nyuma Perezida Museveni yaje kugaruka kuri ibi ngibi, avuga ko icyatumye yirukana Salim Saleh atari ibijyanye n'ibi birego, ahubwo ngo yamuhoye ibijyanye n'ikinyabupfura gike ndetse n'ubusinzi. General Salim Saleh uretse kuba ari umusirikare wo ku rwego rwo hejuru muri Uganda, akaba ari n'umuvandimwe wa Perezida Museveni. Kuva Uganda yajya mu maboko ya mukuru we, yabarijwe mu bikorwa byo gushabika no gushakisha agafaranga, haba mu buryo bukurikije amategeko cyangwa se ubutayakurikije, ku buryo ari umwe mu bantu muri Uganda bagiye bagarukaho kenshi muri za diru zihambaye z'ibyashara byinshi byamwinjirije agatubutse, ku buryo nyuma y'ibyo nakubwiye byose mu 1998 akiva ku mujyanama wa Perezida Museveni, Salim Saleh yongeye kuvugwa muri diru yo kugura indege za gisirikare zo mu bwoko bwa helicopter. Muri diru bitekerezwa ko yabonyemo komisiyo y'akayabo k'ibihumbi 800 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Gusa nyuma yaho byavuze ko izi ndege Sare yaguze zarimo izishaje zitagikora, ndetse yewe ngo zanahombeye UPDF, ubwo ni igisirikare cya Uganda niko cyitwa. Iby'amafaranga byo Salim Sare ntiyigeze atandukana nabyo na gato, kuko nk'ubwo mu mwaka wa 2002 yongeye kugarukwaho muri raporo y'akanama gashinzwe amahoro ku isi, aho kagaragaje ko General Salim Sare yari afite akaboko mu bikorwa byo gutwara imitungo kamere ya Kongo, by'umwihariko amabuye y'agaciro. Icyo gihe leta ya Uganda yamaganye ibyo birego byari bikubiye muri iyo raporo, igaragaza ko ibyivuga ari ibinyoma bitambaye byibura na kenda k'imbere. Mu myaka y'ibihumbi 2000 Salim Sare yazamuye mu mapeti kugeza ku ipeti rya Lieutenant General, rimwe mu yahambaye mu gisirikare cya Uganda no mu isi y'igisirikare muri rusange. Nk'aho ibyo bidahagije, mu mwaka wa 2005 Salim Sare yazamuwe mu ntera agirwa general wuzuye, full general, nyuma yo gusoza amasomo ya gisirikare mu ishuri rya gisirikare rya Jinja Military Academy. Noneho ibaze ko mu mwaka wakurikiyeho, no kuvuga muri 2006, Salim Sare ari general wuzuye yasubiye ku ntebe y'ishuri nyuma y'imyaka 30 aritaye akajya mu ishyamba. Aha yaragiye gushaka impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye. Akimara kubona diplome nyuma y'amatora ya Perezida wa Repubulika yo muri 2006 yatsinzwe na mukuru we n'ubundi Yoweri Kaguta Museveni, Sare yahise agirwa minisitiri ushinzwe ibigo by'imari biciriritse. Minisitiri wize amashuri yisumbuye yonyine, utarize kaminuza, utarunafite ubundi bumenyi bwihariye bwo mu ishuri uretse ubwa gisirikare gusa. Byatangaje benshi. Uyu ni umwanya yabayeho kugeza muri 2009. Nk'umusirikare, General Salim Sare yakomeje gukora akazi ke kugeza muri 2014 ubwo yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru ku ipeti rya general. Ni ikiruhuko yagiyemo afite imyaka 54 gusa y'amavuko. Benshi bagaragaje ko agiye akiri muto ugereranije n'igihe abandi bamaraga. Gusa icyo gihe mu gusubiza icyo kibazo byavuzwe ko ubuzima bwe utari bwifashe neza. Nyuma yo kuva mu gisirikare, uyu mugabo yagabanyije cyane ibyo kugaragara mu ruhame, ku buryo ahubwo byanatangiye guhihwiswa na bamwe kashobora kuba yaritabye Imana. Ibi leta ya Uganda yabyamaganye yivuye inyuma kugeza ejo bundi ubwo yahabwaga inshingano zo kwambikaho nakwita umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba ipeti rya general. But you didn't defeat my age. Gusa ntiwigeze utsinda imyaka yanjye. Uribuka ko njyewe nagize inyenyeri enye mfite imyaka 46, ariko wowe nkeka ko ugize inyenyeri enye ufite imyaka 48, ugura inyuma yanjye y'imyaka 2. Byibura aha niho benshi bongeye kumubona n'amaso mu ruhame, babona kwemera ko agihumeka w'abazima. Ngayo nguko ngibyo ibya General Salim Sare cyangwa General SS, indwanyi, umunyapolitike akaba n'umushoramari byose icyarimwe. Umugabo utarize amashuri menshi rwose, ariko imuze kuba igikomerezwa muri Uganda. Ni nansoresha ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze kugikurikira hano kuri Rwanda Today. Nitwa Oscar, dushime. Naho utaha, Imana ibarinde.